ba mafaratlhatlha le no re DR Moremi la gona go ka re bona ga botsela ba le rena mo la Facebook ke mo ka ba ile re mohlomong le rata go ka buka line le rata go ka iša mathata a lena le ge le re ga jwa le mohlomong re ka lebelela ba line le ka no re mola go ntate malefo la re 072 la re 133 la re 6761 072 133 6761 go ba mamremi nomoreng ya 071 398 1508 071 398 1508 go 98.7 communicating your needs trene ke lerato nna ke Ishmael ko gamaro tara mmago dumela Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tokolosi go tlhoka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go feta ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago go ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe le ka labone le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Hlatholanang Center go wetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi tlo baroka e ka ba sephetho sa gago sa ngwaga mošwa ke go aga goba go kaonafatša legae la gago go se lebelele pele la Duma Hardware ke molekane wa gago yo o mo tshepago a go tlišetša go ditšweletšwa tša boleng ka thekofatse tše kaone go tšweletša toro tša gago go etša La Duma Steel Roof Tile ka 129.90 fela, La Duma Concrete Wheelbarrow ka 599.90. ga se re felele fao re na le phadišano ya koloi tše pedi mo kgweding ye ya January ka la 18 re mo la Tonga mola ka la 25 re le mo la Swalana go etša tshedimošo ka botlalo go matlakala a rena tša leago La Duma where you save and score. ya lerato 9 to 12 mo banna le basadi ba aga malapa ke re ngwana ga le ya nna ke nagana gore ge o ya gae o swanetse o tšee bana ba gago le monna gago e le ena ka gore ge o ba šia morago o ba šia bojutung a ke ra bona masepala ba ganyetse go mo local mothantse kgone ya ka gabo mešeng marago ka se bone balekane ba bangwe ba leša balekane ba bona bodutu a o etetse ga geno o boe wa robala ka moswane wa boo nka se go balele gore ke ga kae mare se go le gone ka moswane ka motse e ke tlago awa o napa o fatana gape go na le polelo e nngwe e leng gona mo ya go nse le batho fa o ya go bona ka baka la polelo ya lesebo la go senya ditaba tse dingwe ga se gantši a ka noya a sa bolela gape se ne polele ka gare o nka mosadi ya batho o šalaike ke bodutu ka mogae ka mosadi go nna o tshwana jwale ka kgogo ga mafuba a fubala kgogo e gopola bana ba yona gore ana ba kae ba sile e ba le kae ba le ke santo e ba gobele e ba befa ke mosadi ga ile a ile ka gago kopana le Ishmael gona mo lenaneong le mošupologo o fitlha ka labone go 98.7 Sekhukhune FM la mamorato la Pick n Pay Qualisave go mo o kholetse dinjo la ka ite ge o šomiša smart shopper sa gago e kholetse 10 kg Pick n Pay Super Maize Meal ka 89.99 go mo o boloke 20 rand o ikholetse gape le 2 times 2 liter Pick n Pay Sunflower Oil ka 105 rand go mo o boloke 54 rand o ikholetse gape le 1 kg No Name Cornflakes ka 39.99 o ikholetse gape le 2 times 500 gram No Name Macaroni or Spaghetti ka 28 rand o ikholetse gape le 10 kg Tastic Long Grain Parboiled Rice ka 189.99 go mo o boloke 40 rand o ikholetse gape le 900 gram bokomo wheat bix ka 52.99 ditheko tse di fitlha ka di 22 January 2025 Pick n Pay Qualisave well our prices cost less. Alright, metsi re botsa ga botsere ke mehlano pele ga iri ya bole so metei moroka show ka mea go nya ga shoko go fileng yone e bitšwa ke just the way you are moroka madimo ya khotso sha o hleta mja bathele
gago ba re ga e gona e lokiše ya ke boletše le Makua o e lokišitše taba ya sound a re tseneng ditabeng ba gešo batswadi ba ka ngwana šuwalla ngwana o re hloka thušo a re mothietšeng gore bothata keng a tla re kgone gore a kry-e thušo ya le ka dumediša mama ya le a tsena le a dumediša la bolela gore ke mang ra ya ditabeng straight ra hlompha nako ra ditabeng straight la ntšha mathata ka mokana ga ona la ngwana a tla kgona go ka kry-a thušo ya tobela setšhaba ka moka ya lemmo ke yena mokgala ke maphanga go tšona magapung nna ke tlile ka mo SK ke na le professor Mremi mabapi le ngwana ke yena di makatšo maphaka ke tswa ke le magapung bana bešo ke na le sello sa ngwana go thoma ka November ga ria exam o dira grade 12 ngwana o fulo ntlatlabalela ka gare ga lapa e le ngwana a lokilego e fela ngwana ka o ba dula ka gare ga lapa tsuku ka magapung ke tseba ngwana a ile camping Machumane nna ke tlo makala batho ba mpotsa ba re di makatšo ga camping Machumane o dutse ka lapeng tsuku ke ile ka kwa bohloko bana bešunanye ka se tsebe gore nang ka dira jwang mo ebile ke tšeng ka ba ka tšatši la gona ke ile ka ba ka rotoga ka re anke ke rotogele ka mo saeteng ya kgakala ke kokwa ka ngwana ka gore ana go kae ga ke tsamaya ke botšiša batho ba re awa yena re a mmona šo ga ya camping Machumane okay awa gona taba go ile la mafelelo ke ile ka rela motho ka re o mmitše a tle ka gae gona o tlile ga a fihla ke tla ba na le ngwanela o fedile kore o tile kore a ke tse gore ke motho wa mohutamang ga ke mmuša ke re dimakatšo ga nthata jwa gago ke eng dimakatšo wa lla e o lelang o re gape na be ke dutse ka lapeng la kae kayane ene mama ke se gore ke ile sejwang ene ba nkišang a ke ntsoko ba nnoša dihlare Mapele mama ngwana yo go duleng ka mo lapeng le gape be ke se tlo botša gore ke boyfriend thinking ngwane go dula ka moe nna ga mpotse gore ke segwana la gagwe segwana le la gagwe a na dimakatšo le tsena sekolo na o ra wa ga le tsene sekolo ba be ba mo iša mothong ba mo fatše ba mo fantše yona ba re ke tšaeng nna ga ba moša mo mothong ga ke mmuša ke rana a ba moša mo mothong ba re o itšeng o re ba re ke imile e le gore o imile na o re a ona se ka ba ka ima alright a re dire so mama dimakatso bo dira grade ma ga le bane grade 12 yeah alright batamela mosese nna le wena nke re bolele bo dira grade 12 di result tša gago di a tšwa e segale e tšwa le gono ka 12 di tšwa le gono ka 12 alright go diragalang ka bophelo ba gago dimakatso le nna gatse a ke tse bore go reagalang khositše ke di dirang le nna a ke tepone o dira eng e o bonang o ka re ga o tepone mo go yona nto reng ke e rie like bošego kgone gore ke robetše ke no hlohlonela ke ditsebe le dinko then a re ke hlohlonela ke ditsebe ke kwa mantšu ka mogare ga ditsebe jaaka then a thoma ke kwa mantšu gore tswa o sepele then ke a tswa ke a sepela then a ke fihle mo ke yang gona a ke go tsebe ke no hwetša basadi ba bararo ba apere dilo tše tšhweu then ba šila dilo a ke tse dilo tše ba di šilang keng basadi ba go ba bona o ba bona ba apere jwang so dimakatso ba apara dilo tše ntše tšhweu lapeng le o bona go basadi bao
ge o fitlha mo go basadi ba o kry-a e le wena fela goba o kry-a go ne le bana ba bang ba ba leng gona nna ke kry-a go le nna fela o ne nako e kae o e ya mo go basadi bao kwa go bona gabotse ke tswa gararo nna o thomile neng go ya go bona mo Novembeng. okay mama go lla ka gore wena o bo dutse plekeng ye e leng gore ke ga gabo lesogana la gago fela ba go tšea ba go iša dingakeng wa ebe ba go iša dingakeng a ke tsebe le nno gore ne wa e bankiša kua cause ne ba re ba nnoša dihlare tša gore ke imme ke thoma ke fitlha kwane moroka mohlemo ke no tsena ba re ke tša go thega mpa ke tša go ntšha mpa ke tša go dira eng hlare tše o ithwele mara ke tša go dira eng a sanka ba mpotša sere gore ke nne sehlare se ke tlo fola ke tsebe ba re ke tlo folang šhidiwe moroka se se re ileng gore o tswa ka gae o feleletse o ya go dula go boyfriend ebileng le nna ke tsebe o tswile ka gae wa tšea diaparo wa tšea school uniform wa tšea dibuka tša gago wa tšea wa laela mang ka gae go tšea dilo tše ka moka goba o ne o tsamaya ke retse mama mona tseba ke ya ntho ke ya campong ga nna be ke sa ye campong then ke be ke ya ga bosogana leko o sa dula le lona ema pele kgaetsedi wena mama o be ya tseba o ya camping then wena o bo tseba re ga o ye camping nna be ke tseba ke ya camping cause ke rile ke thoma ke feta kwa pateng ke kopana le lona sogana le nna le mama gage ba mpitša okay ke feta gona kwa pateng then ba ndira ba re tlamo ke ya ka kwa ga bona ko mokana go tloge mo ka sela ke sa ya camp ke ya jula gona ka kwala o timeletse ke tlhaologanyo go fetse o tsena ka morago ga ga bosogana le go ba go diregileng le nna ke tsebe gabotse cause ke fetponne le gore ke jula gona kwala mmago dimakatso ge ngwana a ya go dula kua ga bolesogana leo mo lebeng le sa tsebeng gore ngwana o ile campong le thomile go lemoga ka morago ga nako e kae gore ngwana a sa dula ka gae gore ngwana a sa dula ka gae anko ke re nna ke be ke sebatše makatso a ilo campeng a usago ye a mo latelago o ba ya ka gae ga ya ka gae wa mphounela gore a morui ya gapišo ke kopana le yena ke re o tswa kae o re o tsena ka molapeng leo o na le lesogana leo okay o ne mengwage me kae ngwano o na le 20 alright o nwa jwala dimakatso e tšiše mo mama o nwa jwala wa kgoga motsoko motsoko ke ikgoge alright o thomile neng go tswa ka gae ntle le go ya ga gabo lesogana le e leng gore le golile go bolelwa ka lona fa taba ya go tswa ka gae o no spela o e thomile neng a ke thoma ke ngwalela ke thoma di-exam jaaka ka November o thomile ngwaga go feta go tswa ka lapeng la geno o se wa laela mengwaga ka moka dilo tša gago bo o diria gabotse wa gabotse le go tloga le ngwaga ditše ka moka dilo jaaka je sanka jalo cause ke gale ditše di thomile ka tlelaseng like a ke thoma ke re ke ya focus ditše di bejunolela ka motsebeng yaka ke le ka tlelaseng okay basadi ba o ba bonang dimakatso ge ba fihla go wena ba go botša ba re o dire eng a ba mpotšiše basadi a thoma ke fihla kwa go bona then ke basadi ba ba itira kere then a thoma ke fihla kwa nna ba ntodiša fase ko mokana bona go na le ntoreng ditše gore ba dišile then a ba fetso dišile go na le tlhare se sengwe se nokela ka gare ga potwana ko mokana ba nnoša sona basadi ba ba go lata o le kae kua ga bo boyfriend e no re emelele gannyane ngwaneshu ya ke nyaka o ntlhalosetse mo ke kwešiše gore a na basadi ba ge ba go lata o le kae ga bo boyfriend ke le ka gae o le ga geno ke boitšhemo moroka wa ba tseba basadi bang a re se kwa ba bitša ka maina ge le gore wa ba tseba wa ba tseba aowa a ke ba tsebe a ke re ba apara dilo tšešo ene mo sefahlegong ba tloditše ka dilo so a ke kgone ba bona gore ke bomang mola wa yang go bona a gone mo ba ileng ba go fa polelo goba instruction ya gore tsamaya lapeng le leso o dirante so aowa ba no ntlogela like ya no jula le bona ba ba busy ka dilo tša bona ba dirang ge ba le busy ka dilo tša bona
go na le dilo tse dingwe ba di šila ke tse gore ke ditlharo bakeng lapa leo ba go išago ka go lona o a le tseba a ke le tsebe cause le mo re yang ngako ntse like o ka re ke ntompa ngako a majwang a ke botšiše lapa le o kgona go sepela mo bošegong mara wa ya ka maoto o ya ka maoto fao ga ke tsebe ke fotopana ke fitlhile mo ntsho o boa neng ke boa ka masa fru ka maoto ke tsebe wene gore o buile goba goba o ile o tetemoga o le kae go diregang o tsogile o phafogile go diregang a ke ya ke topone le ga ke boa ke no togoetse like a ke thoma ke re ke a tsoga ke togoetsa ke le kwa gae kwa stupong fru komokana kwa gae ko bona ba tsogang komokana ba nkgwetsa kwa stupong ba ntsoše o robetse mo stupong ke robetse mare gore ke fitlhile jwang kwa stupong a ke tsebe mmagorena ngwane ga botse taba e ya gore ga a tsoga le stupong lena le e tseba jwang mama re itse ba ga botse ka re maloba o ba robetse le ausago ba re tsogile ka 12 o'clock a no thomare o sore ke teng jwane ausago re a morela re o sore ke teng e sepela dimakatšo jwane o re bona ebile if it 12:30 motho ela ga a nyarele furugo pula še ya tshaka-tshaka ke kwa motho wa mpitša sa le bošego ka bo 6 ga mpitša magomaphaka ke re mma ke mang wa bolabola ke a tsoga ga ke tsoga ke hwetša ke yena dimakatšo o mo stupong e no ba e mosehla ke tsere o ba tlola kang o ka re molora o ka reng a ke tsebe gona fao ke botšiša mosadi ke re gante motho o tswa kae o re motho nkokotetše sa le bošego a lla re gape yana ga a tsebe gore o tswa kae go riega jwang ema pele mama ema pele seseng ba re o tswile bošego maloba gore o swere ke teng wa se gopola seo ke moka teng ye o tswa ntlwaneng a ka ebile a ka fitlha mo teng ye le feletše kae batamela monana le nna ke tsebe because ke rile ke etswa ko mnyako komokana tsebetse tša ka ja thomo uthunye then ya ba gona le gore ke fitlha ka motseng o mongwe a ke go tsebe motse o yang go ona ke metse e lebaneng gore ke motse ka o tee metlhe ka mo ntle a ke go bone ke no bona ka mogare ka mo ke leng ka ntle gore ke sa etefe go a ke tsebe le gore o speech jwang ga o tsebe le jaratetše ka gae o e sa le okay wa mmona ngwane o morota ba mo šomiša ngwane o ba mo šomiša tšatši le lengwe batswadi ba gagege ba ka se tlhokomele taba ya ngwano ba tlo kwa ba re ngwane o swaregile malapeng a batho a gone badimo ba gore ba ka ya go tlotša ngwana ka molora batho ba e leng gore ba tlola ka molora ba tlola ka kalaka ba bošego e le go bakgekolo bao ba apea go dipitšana ba nwešago bana dilo tše ke dilo tša bošaedi dilo tšeo ke go šomiša bana bošaedi ga di nyakege ngwano wa šomišwa ngwano o ne bothata batswadi ba gage ba swanetše gore ba tloga ba mo emaemela ba tišitše o tlo timela ngwano ba tlo re ba monyaka ba tlo palela ke go ka mokereia gobane ba tlo motšea ba tla mmola ba amoria setholwane gobane ba mmitša gone mo a kgobokanang le bao ba bošego gona ene ge baloi ba šala ba fitlhelela tabeng ya gore ba fihle ba šomiše ngwana so baloi ba tsebile gore badimo ba gabo ngwano gore a re ba ka se tsogile ba kgonne go lwela ngwano ka lebaka la gore ba tsebile ka gore ba eteletše badimo ba le pele ngwano a raito ene batswadi ba gage ba llela gore ba mogale ka lentšu gone bana ba bangwe moroto mogolo o ka ba kgona ka lentšu go ba kgala mara gone bana ba bang kgalo ya bona e nyaka taelo gone bana ba bang kgalo ya bona e nyaka o khunama o bolela le modimo o kgopela kgalo ka letolo ngwana ba mmerekile ene ngwana o sa tlo go batša batho ba bantši ge e le gore ga a kry-e thušo mahlatse mosadi wa ileng ka lapeng la gage o kwešišitše gore ngwana o a berekišwa ge nkebe e le o mongwe nkebe ngwana o ba mo tšere dinepe a tšwa mo di-social media gore re tantše mološu
jwale basadi ka lebaka la gore ba gona ba go kwešiša gore motho ke ngwana a ka se rie dilo tše ba kgonne go bitša batswadi ba gage ba mo šomiša ngwana and-e ntwa go kweša bohloko o bereka mmereko a le ka gare ga sekolo gonjwa le go šetše nka no re di-iri fela gore di-result ditšo ebile ga botsa e sa le di-iri ba ikwešiša kore no ba metsotso fela ye e šetšeng gore di-result tša gage ditšo potišo kore go tswa result tša mohutamang se se le yena o swanetše go tseba gore mo bophelong morota a re no kitimela gore ba re ya go dula ga bo boyfriend e le gore se se go rakileng ka gae keng go le ka gae ga o robale mo gongwe baloi ba go lekwa ga bo boyfriend ba palela ko go fitlhelela go diragalang ka gare ga lapa la geng ge o le kua ga bo boyfriend a ba go kuki ba go iša mo o bona ba nyakang a ke lekwa dilo tse le goreng ke a jekwa kwa gae ke robetse a thoma ke lekwale a ditle emapele mara o bontšhitše se sengwe gore wena ge o bolekwa ga bo boyfriend ba be ba go iša go gongwe ba re le o nwa meriana ba re o ithwele mo ba go iša mosegare gore ba go išaneng ne ba nkiša bošego o išwa ke mang ke mosadi a ka kwala ape mosadi ola le yena o rong a ke botšiše man a tsa moroka go na le dilo tše dingwe nna di yankgakantšha mo bophelong mamma go na le mo e leng gore mmago lesogana le o kile a tla go ena a re gape nna ngwana ga go šoka mo go nna a se nka etla ebile go motloela se ka ba ka motloela mosadio ga ka motloela total nna ebile a se gale ebile 2 years a ke na 2 years ke le ka magapu ke sa fihle a se nka le no iša molato ka molelapeng le re banna ngwana a ba ka mo le lena la no homolela go a reng molato o ile wa ya mogalajo o ile a ya ka kwana le kgaedi yaka ga ba fihla ba reka mogalajo ba re wele le molo ngwana go ga re nyoko go kwa ka molapeng mogalajo ka ga ngala ke le kwele mama moroka bana ge ba se banyalana o ka se tepotse gore o le motswadi wa ngwana wa lesogana wa re ke ne ngwetše ya go tswa kae and o ka se tšee ngwana motho wa mo iša ngakeng without go consulta batswadi ba gage jwang moroka ba ikwešiša o swanetše o bolele le batswadi ba gage and then ba go fe tumelelo ya gore tšea ngwana o mo iše ka lebaka la gore le rena re le dingaka ga ra dumelelwa gore re hlwe re hlola bana ba e leng gore a ba anyadiwa ba tlile le di-boyfriend ka mo gare ga disejane because o tla mo fa taelo ya mo gobatša ba gabo ba re eri accounta mo gore le berekile jwang so taba ya ngwano ke bothata ene ngwano gore a loke o swanetše gore morota a botšiwe nnete sa mathomo ngwana o bile rong gore a sepela ye go dula ga bo boyfriend mmago boyfriend o bile rong gore a tšee ngwano a mo iše ngakeng ngaka e bile rong gore e tšee setlhare fe ngwano ge ngwano ge e le gore wa e phepela o mo mmeleng go be go swanetše gore ba tšee ngwano ba mo iše ga gabo mmage le papage ba sa phela bona e be bona ba tšeang ngwano ba mo iša mo ba mo išang gona gomme le be ba mo phetela gore ba re ba phetela mpa e kae a e gona nna ke noka ba re o ba embile nna marampa yona a ke e bone se sempa ile kae a itle mo mama e ile kae mpa so bo inwa buang dihlare tša gore o imile gomme wena o re a senke wa ima be ba itšere kae taba gore o imile gape mpa e kwa ko wena ba ka se botse nna ke le mošimane nka se bolele gore wena o imile nna ke le monna so ke no re mosadi o imile gomme gape ke santše mpa e kwe ko wena ene ge mmele go tlaba o le mosadi o swanetše gore o tenyake o tlo bona o tlo tshela ke dikgwedi date tša gago di ka sedi o tlo ba le go hlakahlakana and then ra go nyaka ra go direla ditaelo ka mokgwa go swanetšeng gane wena se se o le o monnyane se o nyaka ngwana ye why o sa protect o sa le o monnyane santse o tsene sekolo lefase le le boima sese wa bona ka lapeng la geno ba goga boima so le wena o ka se ba edele ka gore o ba direle ngwana
ge e le gore o ne boyfriend ba palang safe and then o kgone o lebelela lo tša gago tša sekolo o sa le monnyane kudu gore go ntjwa lelaeke o ka tla wa tšiša ngwana ka gae o swanetše gore wena before ngwana e tla ka gae o builde future ya gago o nkwešiša o tsebe gore o tlo te tlhokomela a tsebe gore o tlo te tlhokomela o tlo fa batswadi ba gago mmereko and go ntjwa lešuu ka gare ga mathata a mantši a boloi situation ya gaga ga e dumele gore yena a ka bua a tla ba le ngwana ga jiri o bontšhe tabeng wa ga morago ka go botšha mo gore o nwa jwala o thomile ne go nwa jwala ka 2022 o gapeletšwa ke eng go nwa jwala ka gapeletše ke seo a go gapele ke jo bose ke mabele ga batho ga jedi go na le dilo tše e le gore wa di dira mo bophelong a di gabotse a o gapeletše ke selo go nwa jwala mara o nwa jwala ene bo wa go tsefela o bona go lokile go motho wa mosadi go nwa jwala o senya go tšwela pele ka go nwa jwala o bona more o tata ba ngwanong se ke se gopelang ke gore mo ke rapela gore modimo wane mo thuša a phase ngwano o hloka go dula le batswadi ba gage gomme batswadi ba motšee ba mo iše lefelong le le tshwanetšeng la gore a phethe ditaelo ngwana mogote o nyaka go tšeiwa rie go mo riela ditaelo dilo tša gage di loke di bega botse ke o monnyane swanetše go ya sekolong swanetše go tla go thuša batswadi ba gage mama ngwano ge le mogala o a kwa ka mogae ebile a ka se go fetole le go ka moomanya jwang kapa jwang a ka se go fetola ka seredimo mara mo la thomang ditaba tše tša marato le ile la no dula fase la mo fa maele re a mofa a se ngwane ebile ngwane mongwe wa go rata sekolo ene ka mo tlelaseng wa kgona o no ntšhašarakanya kore go thoma ona ngwago mengwaga e ka moka e fetilego o ba le right mara le be le mo phethela ditaelo ngwago wa go feta ka moka ngwano a go ditaelo tšona wa professor wa senampo ke mo phethela go ntse wa bona bana ba rena ba šešerekantšha ke lebaka la gore ge ba tsena le bana sekolo ge ba fitlha gae bana ba le ba bolela gore ngwana wa ga mokete le wa ga mokete le wa ga mokete ba bohlale and then ge ba kry-a ngwana wa gago o tseba gore wa kgona o sa mo phethele ditaelo and then batho ba le ba thoma go eta gore ngwana wa gago ba mo distepe go nto le botse a e dirang ba mo eteletše pele ngwana a palelwe fela ba ka fetša ba moria gore a palelwe so tate nke ye mola go tateganyane tate ngwanoki ge o ya ka mo abeng a le gona mo ga bo boyfriend ba go rakile ya ke rile ge ke fihla ka ntshe a re tshwanetse re bolele taba tše tša rena ke reditše mone wa ka mo lapeng a le gona ke moka a tshwanetse re bule fase re bolele ka tabela ge monna a nthela re nna ga a nyako kwa molomaka le ga nnyanyanyanyana ene nna le mosadio re tšama re moseba a ke tse rona be re moseba kae e le mongwe wa lapa le monne e le mongwe wa lapa leo oma ka kuša gore jwale ga šana re ke se ka bolela ene mola ke kuša gore ke molateletše ka gage wa bona gore a gona bonganga yo nka go bodira kampane ketso wa tseba bothata keng taba tša boyfriend and girlfriend batswadi a ba di seke ge ngwana a tsamaya a ya go dula ka gare ga lapa lela la bona ge ba re wena a gone molomo ba swanetšeng go kwa wa gago nke be ngwana a hlokofalele ka lapeng la bona be ba tlo go rela ba reng a ke se gore ba tlo nthela ba reng ka gore bo batla ba hlokofeletše ka lapeng la bona ene ntho e re tšera bale ra zama go ba lemoša yona mathomong o dutse nako ka e kua ngwano o ka re go tlogela gona mola go bo di 19 tša November bantša lona gona ka mo lapeng le o buile neng ka gae ka gae a sekgala o ile ka gae
mara se se kompotse mogane o hloka eng ka ga e leng gore like ba palla ko go ka go fa yona mo e leng gore o gapeletše ga go tsamaya o ye go dula ga bo boyfriend why o bo o tswile ka gae nampile go o fihla kua o fihlile wa re wena o mang o makoti ka ku mosaje vele nantši a ntsebe because nna mpona mo pateng ke na le ngwana gage o fihlela ge bona ba tlo go bitša wa tsa morota dilo tše dintše di na le bošaedi ka gare fela ke tepotša ke re maybe ngwane go nento a fihlileng kua e bolela gore ke a tlaišega ka gae mosadi o la ka seno mo amogela morota se se bolela nnete go diragetše ngwanešo mme o la ka seno go amogela a go tšea a go šireletša a dula le wena ge o nyaka thušo sese wa di rata dilo tšeo leng ka gare ga tsona ga o di rata kere ge o nyaka thušo ke ratile taba gore o boletše nnete di tloga fase ge ba go botša gore o nwa jwala wa dumela pele ga batswadi ba gago ge o nyaka thušo o no bolela nnete gore ba kgone go thuša ka tšotlhe tše di ka bang di go tlaiša ka gare ga leeto la bophelo bja gago a kere ee go diregileng ga botse gore o fihle ka mola kwa a ke ya ne ke re ke a campa kere then ka kopane mošimene kwa khoneng ya kwa ga gabo a na le mama gage ne ba ya shopong then ampitše ke ya kwa ga o bona jatšantse ne ke ya campa swantse gore ke sepele ke sa sepele ke a ne o dula gona kwane ba go retse ba reng gore o feletse o dutše ke jutse go fihla late then ba re sa sepele o tlo o sepela ka moswana then ka moswana ke thoma ke fihle ne nako exam ke ngwala furugantse ka moswane ke aye ko mokana ke ya sekolong ka ngwala e le furu ben santse gore ke tšee beke ke sepele bandela ba re ba ka se ntumelele sekolong cause ke camp e mfitile ke re ke thoma ke dula ku camp e go fitile ka letšatši wena o rereše wena dimakatso o thoma go bolela maaka ke ne nneta gore motswadi morota ga a bona ngwana ya campong a gone motswadi wa ka jikiša ngwana re tla o ye o seke wa ya go bala o tlo o dule le ngwana ka mo o ka se re ngwana a ngwala final exam wa tla wa mmotša gore no wena o ye kua bana ba balang wena o tlo o dula ka mo ke thoma go ipotšiša gore o dimakatsong wa dile diteste tša gage ka mokana o di ngwadile tsona ke jengwa go na le ka etea ka engwa ya ke be ke sa ya gona mo moroka ke be ke sa ya gona mo ke nyako tsoro o di ngwadile ka mokana ge o dula le ngwana morota e bile a re ke ya sekolong if o le boyfriend o rata girlfriend ya gago o ka se thibele girlfriend ya gago gore e tsamaye campong e ye go bala a go kgonagale ge o le motswadi wa lesogana makoti a gago a re wa kua le ge o se wa monyala o ka se maganetša ya go dira nto botse wa motšea wa mmea ka mogae ngwana o bala nako mang matitšhere a bereka ka go ikgafa nakong ya mphato wa marematlou mo e leng gore morota ba bantši ba tšea nako ya malapa a bona ba sepela ba ya go ruta bana ka nako e ba ba seng ba swanela gore ka nako o ba ka ba mmerekong e le ge ba nyaka gore sekolo sa bona se ntšhe di-result tše di-right so mara ge rena re le batswadi re gomiša bana go ya campong e tlatleng e ria gore bana ba be le bokamoso bo bokaone gona moo go ne le bošaedi ka gare ngwano le yena ka bo yena morota o ne phošwa gore o ne maaka ke kwa ke dumo tseba se sengwe ka ngwana moroka se se o tlogela ntše ke eng le boyfriend eng kwa ge berile ke se ka tsa tšola nae ke motlogele cause ba re a nrate o wena a se gore a o sa morata wena o tlogedišitše ke mmago nna ke sa monyaka no wa o sa tlosa monyaka cause motho a thoma ke feta mo pateng o nka moga difounu wa nraka dišhure ditšeng
le lekana o go feta ka mengwaga mekae mothong ra lekana nna le ena okay wa tseba morota batswadi ba ngwano ba swanetse ba be batswadi ba tšee maekarabelo bophelong ba gone jwa le morota ge ngwana ka e le lesogana a etla le ngwannyana ka ga ka se a monyala ke santse ke morake gabotse swanetse ke morake morota gabotse o tlo mpakela melato ngwano go dumela ngwana wa lekgarebe a etla ka ga gago a se a nyalwa o tlo ba le bothata gobane motho o ga ka ba bua le ka mo ba gabo ba refeng yena motho o ga ka timela le ka molapeng la gago ba gabo ba refeng yena go ne dilo tše dingwe e leng gore a di amogelege sesi re ya tabeng ya pholo jwale o ya gae o sepela le nna ke ya go alafa o a baywa re ya go latlhiša tabeng ye e leng gore o tšea ke bakgekolo ba go tlotša ka melora bošego re ya go phethela ditaelo tše e leng gore di tla go thuša ka mmogo le go nyakela bomme ba e leng gore ba tlo go thuša ka di-application o ye sekolong swanetše o ye sekolong mengwaga ya gago e dumela gore o ye sekolong ebile e fetile o ne mathata a e leng gore o sepela le wona mo bophelong o sa nida gore o ye go canceliwa wena o swanetše gore re sepele le wena o ye gae plek ya mo o dulang gona a o qualify go dula go yona ga bjale ka seemo se o sepelang o le mo go sona ke tlo go thuša ka ge o tlile mo radiong wa re moremi ke nyaka thušo ke nyaka go tswa ka gare ga seemo se ke nyaka go lwantšhana le mathata a ke neng le ona ke kgopele o botsiša moroka ee ba tseba dilo tše di na le gore fahla ke rena batho nto nngwe e leng gore ke nyakolela ka yone le ga ke sa tsebe le tlo re hlahla mo lapa la mme le ntate ge o theeditše mo ba kgonang go ka tsena ba tšea motho re tlo re letile ka bolona goba mohlomong ke botšhe bona gore ba na le go le beakanya goba go le theya le na le go di dira dilo tše di bele ka tšeo ee mohlomong e lebelele ka mona go leka gona re ile ra leka re sa tse ra na motho o dirile tšona na ka gae lena gone bjale Ka ga rena. ka gae gone bjale mo le dutse go ntshe lenoko le dutse gabotse ya gona molato felo le a robala le tiketlile lena go robala gona re a robalela gore tšatši le fotša ga go tsogotša mmele wa go foba ka mokgwane moo alright ke nyaka go botšiša mo mama wena le papa le nyalane e re nyalane ka 2019 okay taba ya ngwano le ile la ebile tša meloko ya gabo le ena gore ba tla ba tliša kgalemo ka gare tabe ye kwe ga e thoma ke ka bitša ba ka gae le malomagwe ee alright nko iša ka mo go sesi o hloka gore ke go thuše kang gore dikšešeng swereng batamela mo mmaekeng o hloka ke go thuša kang ngwanešo gore dikšešeng tshwereng di boele go beng ba ye gona ke ya mathomo ya bobedi bolela sese bolela se ka tšhoga gone jwa le wena a ke re ge ngwana a ngwala o a kwa gore ke ngwadile go fihla kae go tetibeletše o bona o phasitše aowa o bona o feitše o ka ba o feitšitše kae sone a kere geography a ka engwala total ke ngwadile paper 1 paper 2 ke yone e le gore ka engwala ga botse goreng ke be ke jengwala kwa a gona nte goreng di be di tsena ka mohlogong yaka o bo o bala nako o leko gabe lesogana ge re ka kry-a o feitše o boela sekolong
go riela ditaelo o buela sekolong ka di-weekente ge o kry-ile nako o tla gae o phetha ditaelo ke tlo bula branch mo ye e leng gore e tlo bereka matšatši ka moka mo Janfes o tla mo o tla le buka tša gago mo wa bala ge o ya gae ka Mantaga wa sekolong a kere nto e santše e tloge mo go wena go dula le boyfriend e go bona o le ngwana sekolo e go ganetše gore o ba le dibuka e go nyake digwara ngwana ka go ne mo wena o ka se be mosadi le ngwana sekolo ka nako e teng o ka se be mosadi wa ba makoti wa go senyalwe wa bua gape wa ba ngwana sekolo wa grade 12 ka nako e teng a di kgona ga le dilo tšeo dira iteo o focus go yona o e fetše ndene go e feditše o ye go ye nngwe ene a gone gore le ge nka go bereka ka go direla ditaelo ka moka a gone gore o ka ya go phasa sekolong o sa ngwale di-exam a re dire mehlolo re phetha ditaelo ngwana a bala dibuka ngwana a tepha nako ya sekolo gomme ngwana a tla kgona go phasa dibuka di a balwa ngwanesho dibuka di nyaka nako sekolo se nyaka nako sekolo le monate ga di gahlane o ka se nyake go ba ngwana sekolo wa nyaka go ba letagwa wa nyaka go phasa ka se di dire ka moka ka nako e teng so ke ya go direla ditaelo ke tsamaya le wena ke ya go direla ditaelo tše di tlong go fodiša ke ya go direla ditaelo tše di tlong go ntšha dilo tšeo tša batho bao ba go bitšang bošego ba go tlotšang ka dikalaka ke ya go direla ditaelo tše e leng gore batho ba bagolo ba tla re ge ba bolela le wena ba go fa maele wa kgona go tšwela pele ka bophelo ene ge e le gore boyfriend e tlo tšwela pele go tshwenya o re botše and then go na le magato a batla mo tšeelang ona a kere ge e le gore ba ga bo boyfriend ge ba bolela le papa maybe ba nyaditše papa a ke dumele gore le bona ge e ka ba ngwana ge wena o ka ba ngwana wa bona ba ka thabela seemo se e leng gore go ndwa le wena o tlo ba ka gare ga sona a ke se thabele ge e le batswadi ba rena batswadi ba swanetše ba babeke bana ye nna ke e ganang go tabeng e diragetšego mo go wena ke ye ya gore wena ba gane o ya kempong gomme ba dumele o tle ka lapeng la bona yeo ga ke dumelelane le yona go tše dingwe tše e leng gore di diragetše ke ne nneta gore mme ola ga a šala go bitša go ne maaka wa boletšeng a gore ka gae ke a tla išwa tše dingwe mo batswadi ba lesogana le tše dingwe ba di dirileng ke ne nneta gore ba di dirile ka lebaka la ge ba ekwa polelo go tšwa go wena so nna le wena re o dula fase ra bontšhana nna le wena re o dula fase wa ya go mpotša mathata ka moka re tla be re se mo rediong bale ke ya go kwa ditaba ka mokana ga tšone ke ne tsela yaka ya go nyaka ge motho a bolela maaka le ga a bolela nnete ke ne ditaola di tla mpotša diphiri le makunutu tšeo di dirileng morago tše e leng gore di dirile gore o tswe ka gare ga lapa ke tlo go thuša mma gore na ke tla le thuša motse wa lena ke tlo gapeletša go le thuša ka lebaka la gore ngwano o kuka ke baloia le ka gare ga lapa le leberekileng motho a lebereketšeng motho wa modimo o lekile ka mokgwa a ka kgonang maatla a batho ba bošego a baloi a fapana baloi ba bang ba ne maatla a re thušeng motho a berekileng ka gae gomme re lekeng go lwantšhana le tšeo di senyago tša lapa la lena and then re boneng gore go tšwela pele re ka bereka jwang batswadi ba ngwano ba beng ba dula leo a ra ba hloya ebile ga re lo le bona fela re no ba re leka go bontšha mo go na go le bošaedi gona ka lebaka la gore gone jale ngwana shu gape a gone gore ngwana a ka phasa se ya ngwala moruta gone jale lebelela ke neng dikolo di tswaletše o ba dirang wa ngwana wa ba se a tšea nako ga ga tepa nako ya sekolo e dikolo di tswalela a kgona go ya menateng ya nyakang go ya go yona ga je le pokisi la bahu wa le bona go dula bomang ka mola
Hula batho ba hlokofetšeng. hula batho ba ba hlokofetšeng Batamelang. a kere ee ge wena o ka tsena ka molagare ga lona o ntse o le jwalo re tlo re o hlokofetše Aowa. ee go swane le ga o tikišitše ka mola ga bo boyfriend a se wena ngwetše onkoele a kere ngwanaka Ee. a se wena makoti ka se tsoga ba makoti wa go senyalwe ke mantšu a ka nna kore ka mantšu a mangwe morota o ra rote tahlela ka gare ga taba tše di sa go nyakeng a kere a gone molato batswadi a re tsentšheng bale go sa ba tlo le berekela motseola go sa re tlo le bereka dipolelo di swanetše di be gona gobane mo go lokang gona go tlo tsoga dipolelo lešata ga le leša le morago ngwana o tla loka ba gabotse ngwana o tla fola ke a le tshepiša ke ne bomme ba bagolo ba go kgona go dula fase ba go bolela le bana ba go swana le ba ke tla le thuša le nkemele ka moola re tla bona re bereka jwang alright ge ba sa tšwa a re amogeleng ba ba morago ka mokgwa ya hei ga mashabela a thušabanekwane marulaneng le wena ka sephapo re na le wena go 98.7 masedi o kwele ka ditirelo tše di botse tša Potty Funeral Parlour. ke kwele phogole di kgahliša le go feta go swana le poloko ya lelapa ka moka poloko ya society re tsentšha le go rekiša matlapa re a kgona go alright metse rena re botša gabotse gore ke ye masomepedipedi re lebantše mola go irikela ke a bo lesomepedi morago ka baeng ba rena šibang a re ba amogele moroto mogolo mma go re na le kae re gona le kae re gona a re nape re dula ditabeng mme ke tse ke mang le tswa kae gae mme ke sara makua komane yena o tswa le mo Storlosi ya o tlile ka mokgwe go SKFM a tlo nyaka thušo go Dr. Moremi e le gore yena o molorile a mmona diponong tša gage ya e le ka ge yena a be a hlaka ke timme ka kudu dingaka ka kudu ke be ke le mozalwane ke rapela masioneng šane ke tšo boa ke a hlaka ke hlaka ka mole gare ga lelapa lela since ke fihla mo Storlosi ke tšwa Johannesburg a senka ka ba le boroko ka mola mara ke ya mo dingakeng ke kgopela thušo mara thušo a e dire ka mokgwa ke ratago ka re go na le selo se re phelago le tsona diphoofolo tse re phelago le tsona ka kwa gare ga lelapa gomme di ja di-tiles tsela di a diphura o gore phupuru nto e phula di-tile tša godimo tša concrete tile ya kore mola se ka ba ka fa ka seleng jale go na le plastic engwe e black a ka fa ka ntho e le white ele go na le plastic engwe e black ntho tše di ka mo di ja tiles tše di a diphura ebile plastic tša di-tiles tša ntse di wela mo fase and then le maraga kwa le tšona tiles tše o kgone go hwetša phisana tše ya tšona di tšeo a ke na khutšo ka re le bana ba ka ga ba robale ka mole gare ga lelapa lela ya go kore go hlakahlakane ga ke na khutšo go folelwa ke dutse ka letšhogo ka mo godimo ga ngako go folelwa go ketima dilo ka mo dikarage go na le karage tše two le gona go folelwa gore kukutukutukutukutukutu tše dingwe di a epa mo fase di dira mobu ka mo le bana ba hlakahlakana ke bile le bothata bo bogolo ba ngwana wa ngwannyana ka 2020 kore ngwana o ntlhakišitše ngwana a hlanya go hlanya a bolela straight gore ke hlakiša ke sebanibane nna ga ke robetse bošego ke a tšeiwa kore tabe ya ngwane e nthašitše ngwane ya beng a bolela go njalo ka le nna ke na le yona o a tšeiwa le wena mama ya o ya kae ke kwa bohloko ka ngwane wa ka ye ba mo dirilego batho ba mo Storlosi ke tswa le bona Gauteng kwa mara senka ke ba le mathata ke kopana le bona ka mogare ga bophelo ba mo Storlosi ngwana hlakahlakana kore ngwana a bolela dilo tša gore ba ntšea ba ntšhumiša ba re wene o setlatla o mozalwane o phološitše ga o re sware ga o re tiše kore ke timmi ka sepela ka bathong ka re ba nthušetše yena ka botsotsi batswadi ba ka ba gana ke ba tswalang le bona
ba gana ka sepela ka botsotsi ke ya mowe mara ngwana a seng ka hwetša thušo go ba go fitlhela last year ke motšea ke meiša go mosione ka reng ka se bolele batho ka maina fitlha ka go mosione le ke meiša ngwanela mosione la a e ba busy le ngwanela a e ba busy ngwane ya tšhikitšhiki o šetša re go ratana le ngwanela bjalo ngwanela napa kwata gape a rawa bjalo nna ka mare ke dule mama anke ke a ba ja gona taba ke fo bajo ka nako tšeo ngwane o ba jwa itšane o belege lesea ka February yona ya last year sea le kosta re nna ke montšhi mola go mmago mo letsweleng ke fetogo ke bo motswetši le gone bjale ke le kgopeletše motseng gore le šale ke tla ka mo ke tlo kgopela thušo go moremi ka re ke mmone gore no ke yena ka ntšha ka mogare ga mathata ka mo ke robadišwa le ditokološi a o tsoga le bona bana ba o toka ba mpotša ba re mama wa tsa gore re retse re robetše go ena le selo se re robetše kore bophelo ba ka bohlakahlakana le monna ka le yena o sepetse ka baka la yena tokološi eo re robatšwago le yona ebile le monne ga nyake le go mpona la nka re ke ya mo founela ke mmotša le gore ngwana o topile lesea o toropela difounu ga a nyake o tseba selo ka rena kore ga a nyake o tseba selo šetse ke fo phela ka mole gare ga lelapa le ke di ka ba ka bolela mantšu a mankare wa bona a e ka be le gore motse wa ke mmotoro be ke tlo phuša mabilwa ka sepela ka boela gape Johannesburg ka ra seng ke kopana le tše ke di bonago mo Mostorlosi o na le nako e ka e o dula ka mo o dula Mostorlosi ke na le gone bjale ke swere ke fihle ka 2016 mara since ke fihla senke ka ba le 8 years ka moka a senke be la khutšo e mo le yena sho ba mo fetošitše lesbian eo bjale gomme ga a roba le bošego o lala dutše bošego o tlo robala ka masa ga boa o tlo ba sala buile ga boa sekolong a robetše ga re selo ga re o bolela le yena gore o leka go mmontšha gore tlogela ditša mohuto o botša gabotse gore ee ke tšaka tšeo wene tšwa wene a se tša gago le yena ga ke re ke a tsama ke ekwa mo go batho ba ke beng ke ya go bona ba re o rile ke yena motho o ka botee ore o nyako nkgaya gore ka mo lapeng ngwane go se go ba le makodi go se go ba le mokgonyana go yela wa lesbian jalo ke kore ke fohlaka a ke sa tseba taba jaaka ke tse ke tla mo go moremi ke a bona gore o ka re bjale ke a teneele be ke se ke teneetse bjale ke re modimo go tlo fo tseba wene go pšhatla mae mo dikeiting kore ga entle ke a ke sa tseba reng ka reng o boletše poleleng wa re le wene o ka re bana le go go tšea bošego ba go berekiša ke go kole gabotse kore nako engwe nna be ke motho wa dipono wa bona mara gone jwa le pono tšele tšaka ga di sa le gona eo ya senke ke e bolela ke bolela ka taba ngwana ngwane ba šomišwa bana badi ee nna a ke tsebe ka nna le nna a ke tsebe gore nna ke a sepela goba gore di gang ke tsebe seo se tsebang ke tokolosi e leng gore yona ke mongwe lapa lela ene motho e a di dirago gona ke mmagolana rena mo gausu wa ngaka o šomišana le mosadi e mongwe ke mmagolana ka lena o folwa le nna ke tsebe ke mo dirileng wa tseba taba tša lapa la gago mama di kwiša bohloko di kwiša bohloko kudu morota mama ba mo sepediša le thokolosi mo go neng tokološi a go ne tše dibotse a go lenyalo a go mmereko a go boroko a go ne monate a go ne se se ka lokang mo go wena ge e le lapa le ya šešerekana bana ba fetoga go a loiwa ka gae mo go neng tokološi go ne lehu ka gare mo go neng tokološi go balekane ba babedi go ne divorce ka gare mo go neng divorce go ne le lehu ka gare tokološi e ba e sepedišang le mama ke e šoro ka lebaka la gore e gata ka mošito godimo ga ntlo ya mama ya phiatla ya senya mama ga ane tšhelete go lokiša ge e phura dithaele tša kua godimo e di dira ka mokgwa yona e nyakang mokgekolo wa modimo o lokiša kang bana ba gage ga ba kwane bana ba gage šiba o ba fetoga ngwana ge ba loi ba šetše ba tsene ka gare ga lapa ba ne access ya go tšea ngwana ba mmerekiša bošaedi re sa twa go polelo ya gona go bua le morota gore
e ne bokotsi ka gare gobane go le motswadi o ka fetša o swela ke ntlo ka dilo tše o sa di tsebeng e le ge batho ba tšea ngwana ga go ba mošomiša ka tsela ye se go ya maleba ke no kwa bohloko ka ge go bolelwa polelo ya gore ge bana ba ya go nyaka thušo rena ba o re thuša go batho re a bua re nyako tšea batho ba le re ba fetoše basadi motho ga a nyaka thušo moruta mo thuše a fole ge e le re go tla ba le tumo tša marato a di be gona re sa hlwe re sa bolela ka taba tša go fana dithušo ngwana o hloka thušo ka nnete ene ngwana o hloka dikalafi ka nnete ngwana o swanetše go kry-a thušo ye e leng gore ke ya go mo thuša ka lebaka la rone o ne ngwana ola a ka se gola godiša ke kokwa ge mmaga a le gona phela mmago rena ka kulapeng la gago re tlile go thuša re tle re bereke moloi o tseba ke setlhare se tlilo moswara bothata bo bogolo ba lapalela la gago ge o hlalosa ka mokgwa o hlalosang ka gona go bontšha gabotse gore bo tswa kgole ka ge e le gore ba kgonne go raka mogala wa gago ka gae banna ba bantšhi ba tlogetše metse morota e se ka go rata ga bona e le ka lebaka la phoofolo e bitswang thokolosi ge o ka kry-a thokolosi e ne maatla e laola monna wa gago e mo raka ka lapeng e te phetošitše monna godimo ga mosadi wa gago tlo ba le bothata thokolosi e tsena mo go leng bosi ya senya ka tsena monna le mmerekong ya mo senyetša mmereko ka tsena mosadi a le mmerekong ya mo senyetša mmereko thokolosi morero wa yona morota ko gore ge e sepela le motho e kgona go hlokiša le nyatsi ya nyatsi goba e go hlokiše le gore motho a no go bona le go se ne motho e ne go dira gore o seke wa tsoga o bone ke motho a ya loka ene thokolosi e kgona go hlola lehu gare ga balekane ba babedi kgona go botša monno gore bolaya mosadi kgona go botša mosadi gore bolaya monno e kgona go dira gore kgaoganang e kgona gore monna tsoga o ya go dira divorce e kgona tokološi ke lengeloi la modimo we e leng gore ga a right a nyakege ka gare ga lapa motho ge ba mo hlamela thokolosi ba mo romela ka serithi sa modimo wo e lego gore ga se motho e leng gore o right ke motho ba mo thebotseng a se a robala ba mo romela gore a tla seng bothata bo bogolo mo basading thokolosi ya ba go batša morota basadi ba bantšhi ba ba thoma go ba le smele basadi ba bantšhi ba thoma go tshwenya ke di-discharge basadi ba bantšhi ba thoma go ba le problema gore ge ba ya matšatšing ba no tswa ditlotse tše dingwe tše di seng right basadi ba bantšhi ba babjwa ba nopa ke hlogo matheka bothata bo bogolo e le tabeng ya gore ba lapiša ke phoofolo ga ba lapiše ke banna ba bone ya go hlola mpherefere ka gare ga lapa e kgona go tšhentšha ngwana kgopolo go etša ka mokgwa mama a bolelang a re ngwana gage o tšhentšitše kgopolo ga a sa nyaka go tepona e le mosadi o nyaka go tepona e le monna taba ye ya go nyalana ka bong bo botee morota molao wa lefase le o e dumetše fela se re swanetše go itemogela sona re le maaforika borwa ke gore re tlo ba le bothata bo bogolo kua pele bo botlang bo e leng gore morota re tlo palela ke go bolokiša morota re tlo hloka boragadi re tlo hloka bo malome re tlo hloka bo mošala lapeng ka le lengwe la matšatši o tlo makala mošala lapeng wa genu makoti ya gona e le motho wa monna ka letšatši le lengwe morota o tlo re ba re a gotle malome a tle a rete ngwana wa makala malome ya go a etla a apere moaparo wo e lego gore wa bona gore jwale mo ga go sa sepelelana le setšo bana ba ga borena molao wa ba dumelela gore ba ka e dira re ka se ba gatelele le ditokelo tša bona fela ponelo pele ye e tlang ke gore re swanetše re tsebiše batho gore re tlo hloka bo malome re tlo hloka dikgadi re tlo hloka bo mma malome re tlo hloka bo kore bo mmane gobane gone jwale morota ge ngwana wa mme a šitša fetogile e le a re nna ke tla dula le batho ba bomme a ya go nyala ke tsege ngwana e le mosadi a ya go nyala mosadi o mongwe le tlo re ge le ya go nyala la re lori ya eng lenyalo la mohuto o ka se lebege badimong o ka se botse badimo ka lona le ka se phasetšo le ka se tlhabelwe
fela re ka se ba ganetse ke molao o ba dumeletseng le dikwi tša bona di rialo fela a re ba lemošetseng pele re tlo hloka magoši mengwageng e tlang morota gobane ge kgoši ge ka re fetša go belegwa kgoši ela ya re ge e boa ya re ae nna ko tšea ka bombo tee go ya le ka thato ya ka le molao o ntumelelang o tlo ganetša ke mang tlo kry-a mešate e mentši re šetse re netima mollo tša banna jwale yeo ga se re ka napeng ra le yona kudu morota ke ge motho a ikgethela gore o nyaka go ba jwang molao re ba supporte fela ke no ba ke lemoša mama gore dilo tša go swana le tšeo di a kgonagala ka nako nngwe ka gae go kgona go tsena moloko wa go swana le ona o gore ge go santse go tle manyalo ba šešerekantšhe ka gore bana ba be seemong sa go swana le seo setšo sa segagabe re na re le batho ba baso morota se boima ka lebaka la gore bo malome borakgadi ba bapala karolo e bohlokwa kudu ntle le manyalong ngwana ge a ria se se botse goba a tshwenyega a baiwa ba re atle a phasetswe go swanetše go be le rakgadi ngwana ge ba re o ne le bothata bo bogolo o swanetše gore a tla reiwe leina santše go tle boramogolo swanetše go tle borangwane jwale go a kua peleng re tlo ba le bothata ka lebaka la gore go ka lebelela nakong ye tlang morota dilo tše dintšhi di a senyega fela a di lokišwe wa e bona ke tlo go thuša mama tene le ngwane o re tlo mo thuša re tlo go thuša ona le mongwe le yena o mošimanyana ebjale eo yena o a gana gore ena ke yena mozalane o ne o phološitše mara o nwa bjala kore wa bona gore ba modirini ka re nako ye mowa ye a hlakahlakana a gafa o ile a bolela ke re lefufunyane le ya bolela a bolela a re abuti aka ba mmerekile gore a nwe bjala jo forever a se ka ba le dilo tše botse a ke no gore ebile a gona motho a nthušang ka mo lelapeng ke eme yena babe modimo ba fele matogwana ba toga a gona motho a nago le taba le nna magore na go tloloka ka mo yena ngwanyane o ile a mpotša tabeng wa bolela nako a hlakahlakana a ke re bjale o ile bona a o le mozalwane di tše ntšhi ga o di nake wa bona lesea le lenyane le lefetše go belega la gage thari nthe khujane yawa ga iwa mo o a suela wa itšea thari khujane o nne ya yona e wele le nna ke lebetse gore kose go riwa jwang a kere ke tšea khujane la ngwana ke latlhela ka toilet a ke latlhela ka toilet ngwanyane kwe a se nka mpona ke gore ke latlhetse kae yena ye ya beng a hlakahlakana nako a hlakahlakana le pisa a hlakahlakana wa bolela gore ya ke re o tšere khujana ngwana ka o e latlhetse ka toilet o tse gore mosadi a next door o e tšere o e berekile and for sure mokhubu wa ngwane o ka bona le wene o seta pele and go ntjela ngwane o na le 11 months mokhubu la o folo o na le dishu ka masaiteng se tshwenyege mama ke mo ke re moloi o tseba ke setlhare nna ke tlo le berekela o e leng gore yena o tla ba itšeri o tla di bona o bona ke ntwe ke e bolelang ke re setšo sa segagabe rena o ka se setšhabele o ka leka gore o sporta so o ya so mafelelong o fetša o fitlha pointing ele re monna o wa ga morota o ka leka ka mokgwa o rata mara o tlo no fetša o le morota ene o tlo fetša mafelelong o no ria tša ga morota so lapa la gago mama ba le tšeetše fase ka lebaka la ge ba bona gore no ga o phete ditaelo ka re ke nna mozalwane ya so rapela modimo ba nna le pheta ditaelo lefase le kore bophelo ba gombe la bo sa swana le bagale bophelo ba gombe le morota ga bo sa swana le bagale a bo sa swana le bagale bophelo ba gombe le bo boima kudu go feta bagale ena monne yo ke re go magalwana ka wa ngaka o ile a re tšatši lengwe ke feta mola a bolela a re wa bona seo se phoofolo tše le leng ka mo le ka seo ya sepele a bolela ka founu ke mothaeditše a sampone a re paete ke nna e ke a feta a re kere di ka sepele ka mola gona mothate go di kgona ke tlo bona a re lekeng modimo wa badimo gona o tlo re thuša mme gore tlo kgona re tlo kgona rena re tsebe selo modimo wa tseba gore ge go isa mo re fa taelwa mohutamang ya gore ge re tsena ka lapeng la mma go be le khutso go be le mokgwa wa gore go be le pholo nto kgolo ke gore re thuše bana ba gago
le thuše bana ba wa nkwešiša mama ene go ne dilo tše dingwe mo bophelong kgalemo tše dingwe ka lentso o ka se di kgone ha wa diapala di nyaka taelo mama go ne dilo tše dingwe kgone o bona gore ngwana o ka mokgwa a leng ka gona nka kgalema nka setla nka fetša ke bolaile motho o nyaka taelo gore a tla feleletša go kwa gobane ba bangwe ba bana ba rena ba ria dilo tše ka lebaka la gore ba dirile ke batho so lapa le la mme o morota ba bapadile go lona ba le tšhilafaditše ba le sentše ba le dirile ka mokgwa bona ba nyakang ke nako ya gore badiri ba dilo tše ba berekiwe dilo tše di buele morago wa e bona taelo nkgatlha ka gore ga re bitše motho ka leina re no re monna wa sentšeng a di bone gomme wa sentšeng a di bona gomme tše wa beng a lakatsa gore di direga ka lapeng lela di a direga ka lapeng la gage then lapa le la kgona go ba le bophelo bo bokaone tabeng ya bana re tlo dula fase re bolele le bona re bone gore re ka bereka jwang gore go kgone go ba le bophelo bo bokaone ka lapeng la mama mogalabi wa gago mama gore a bue ka gare ga lapa banna ba bantšhi ba rakilwe ka ditaelo ka malapeng ba sa di emaemang banna ba bantšhi ba rakilwe ka ditaelo ka malapeng a bona basadi ba šetše ba noši ka gare ga malapa basadi ba sa tlo ria diphošo tša gore go tlo go fetse go eba masea ka gare ga malapa banna ba se gona basadi emaemelang metse ya lena basadi ba matšatši a ga ba bapale morota ge ba dula le wena ba go bona gore morota ba napa ba go tšea ba go bea mo ba go betha ka moleko mogolo wa gore bona o tlo dula le nna mo tlo nkgodišetša bana wena dipenšene tša gago ke tlo di ja le wena ba gona basadi ba e leng gore morota ba bile le banna ba paletše ke go ja ditšhelete tša bona tša di-pension fund di kae morota di support-a basadi ko magweng ba agela basadi ko magweng basadi ba magweng ba agaga ga bo bona mo banna ba ba sa tsebeng gore ke kae ge o le monna o tlogetše lapa la gago o šeditše lapa le lengwe o rielela eng seo ka lebaka la gore ge o le morota a santse o aga ga morota a re gane mabošaedi a gona mare o se ka tsoga o rile bothata ba gore bana ba gago ba robale ka tlala wena o le gona se ka tsoga o rile gore bana ba gago ba tlhoke mo e leng gore ge pula ena ba tla tšhabela gona mme gone jalo o šetše ka boima o šetše le bana tate ga gona ke boletše ka re kgogo e yalamela mae ge e fetša e tla e šike le mantsuane mokoko o se gona jwale rena banna se rena bo mokokone re banna re bo morota re bo moremi re swanetse re diše malapa a rena ka gore mme wa mathata a swereng morota ke a mantši kudu o hloka thušo ye e leng gore morota e ka tla thuša lapa la gage le boima ene wa mo kwa gore o bolela ka go kwa bohloko ene sa go kwiša bohloko ke gore dilo tše ge di tsena ka gare ga lapa di kgona go rela bana di re bana bonang tlhoyang mmago lena senyakeng mmago lena motho ke motho o mobe ene go ne ntongwe e kgona go ganetša ngwana a phetha ditaelo re ba botse gore wena o morapedi bothata ke gore dira tša rena morota di re šala morago wa ya ngakeng di go šala morago wa ya kerekeng di go šala morago ge o rapela o le mo o dula mo o thietša thapelo ya gago wa rapela e modimo ka ga ka gone mathata a re senya le go feta ba tšea mathata la gago bona ba tseba gore ba go dirang ka ona so re swanetše go lwantwa morota go ne taelo tše dingwe tše o swanetšeng gore go o di phete ka sephiri gobane ke le moremi ke le song nka se re batho ba batlang go nna ka moka ba lokile batho ba ba yang kerekeng ka moka ba lokile go ne batho ba ba tsenang kereke ye mme a e bolelang ya bazalane e ba thušang go ne batho ba e leng gore morota ba tlhoka thušo ka nnete o bona mmeo taba tša gage gore di loke ka thapelo a ka se di kgone fela go nyakega taelo ye e maatla ka gare ga lapa lela gore ga a khuna mabo tša modimo a moko ka bogausi gore ke ne lesea le le llang o ne nako e kae mama o rapela
mara o thomme neng ka mo kerekeng ke le mzalwane o thomme 2016 ka mo kerekeng ya gore ke fihla mo 2016 ke ya fasta nna ke motho le go fasta a bona gore bjalo o bola ke tlala ka mo modimo wa go fasta ke rebtse ka mokana ga tsona mara di fo hlaka-hlakana ene nna ga bjale o ile a bona o teke motho wa le gauso lebile wa tetaetša bjale gore wa tse batho ba ene bjale ba ntia bjale ka re lebile o kgona le go tla a go roga mo pele ga batho wa bona o se ka tseba re o direng ke mo riang gape le o bona maphodisa tsana tsene ka mo jareteng o se ka tseba re o dirileng no a re phethe ditaelo mama and then tše ntšhi di tla loka le nna ke a tshepa ya ba tla go thuša go sasa dilo tša gago di loke di be gabotse ke lebogile kudu go boledišana le mama re tlo mo thuša morota and then a ke leboge ba thieletše ke leboge babogedi ke leboge banna ba re šomago le bona ke ba leboge kudu morota nna ke a leboga tše ntšhi mme re tla mo thuša ba fe maele go sasa re gona fa re a šoma ene ke tsebiše batho gore mo jan first re tlo thoma go bereka everyday nna ke tlo tla ka labobedi le labone ka mola go consultiša and then radiong e sa le mantaga le laboraro ge ba ne di-emergency ka gae ba nyaka thušo ya rena go etša ba bang ba e leng gore ke kgale re ba bona morota ba nyaka thušo ba tlo kry-a ngaka ngobeni ko mong ke ile o ile a bereka ka sejaring yaka moragonyana kua before a goroga a tlo ya gae bale ke mo kgopetse gore a tle ka thokwe a tla nthuše gobane ge ke le gae go ne le ba ba felang ba e ba le matshwenyego then o kry-ile gore gae ke kgole so ke tlo tseba gore ge ke le gae ba re mo gongwe ngwana o hlakahlakane nkobeni o gona ka bogausi o tlo ba gona mo o tlo dula mo go thoma go sasa kgwedi e ka moka o tlo no ba gona mo mokibelo ke sontaga nkobeni o tlo ba gona o tla ba thuša batho ka thokwe ke lebogile kudu o tla ba dula kae moroka ke tla ba fa lefelo ga botse ka laboraro gore ba tlo mo kry-a kae fela go sasa ka mola gona motlhatlolanang ge ke ntse ke consultiša go thoma ka labone be ke ntse ke ne le ena so o gona mo then o tlo thuša batho mo ke tla ba botša gore o tlo ba kae ga botse go sasa ke ra ka laboraro ke a leboga re lebogile moroka batsheletšo sk fm nnete gona ba e leng gore le nyako tšwa le buka line ga jwale ntate malefo o gona nomorong je 072 133 6761 072 133 6761 goba mamremi nomorong ya 071 398 1508 071 398 1508 Facebook DR Moremi go tšwa go nna Ishmael kwa morota ke ditate o ratelo le magafu lena a re tšweleng pele go thega manna wa mga 90.7 mme re tsora le fiega ga go lona lona re bora kopana gape letšatšing la bosasa go tlwera senyana o fitlhela lesomepedi gare gampa ya bošego moroko gore o gona wa bereka letšatšing la bosasa wa latela wa local wa latela wa SKFM ke mokwanti pai Masedi o kwele ka ditirelo tše di botse tša Potty Funeral Parlour ke kwele